Police inyut apan Karbi pen Karbing long SP apan Police adilum kachekong. MLA Mansing Rong PIM ati Kobe School along det pialama pangjardunde. Dipu Biet College IM Kimi Kangpu lapen Surini ra kretok sening kana parman Fraser Social Asai Kipidupon. Kardom nili Karbi aberta tanbang thare chesong tero non bertang tonpen arjik tha Police Constable inudapan Karda balampen pai ni pai kretok siarni Karbing long ISP Dr. GV Siva Prasad Ganjala pan ningkepung ajhak a police atum SP Gobekpu hangtarampen dipurong supialong kachesong padupon. Nun hejong Assam Chief Minister Police Amidel Anong e kilong Karbing long SP Dr. GV Prasad Ganjala pan pai kretok siarni Methang ajak apolis atum ki khamke asai dengpon. Pai kretok siarni inut apolis constable apan Karda balampen si Dipu SP asai hemlong airset prungset atumon japno. Nilitubak ki mi SP nang jiputa SP Ganjala lar kehang pasupon. एक्सट्रीमिस्टों हथियार नीतियार करने एक तो मैंने पुलिसमैन दिया से क्या लगे हवलदार है डीटी लगा से ठीक है आप लोग बोला था मैं गवर्नमेंट को चिट्ठी लेके मैं जाऊंगा उसमें कोई चला जाओ West Karbing long MLA Mansing Rong P arong mati Hongkram ajak LP School along Bharat Swadhin kelong arni det pialama ingtordun wangwei pusi baithalang sopenil tuma perangke Jasoning hi katnyo salong birtanang pale Bharat Swadhin kelong arni along pachetondun pen West Karbing long ajak Sorkara saikam na pen school along det pialama kangtur katini anchot kali baithalang soel a constituency MLA Mansing Rong Piarong Hongkram LP School along det pialama amatsit pangjar dunde pusi tebok terai arat pherangke aphan than pachini det pialama kangtur katini lapen lama kangtur dun wangwe sorkari saikam lapen school aphan inside jima puta cherok tokabang photu ningje Pai ni pai kretok siarni ada porpai kebra chitima porpen Dipu Biet College along building a hem kimi kang pupon lapen pining surihini ra kretok sening kana parman Fraser Social ajay mekta kepiman pon pusi perangke tumpen bertanang pale Dipu Biet College asai hem kimi kang pupon lapen surihini ra kretok sening kana parman Fraser Social amaita kepidupon Maelong alwisar po man pen kachitong dun Karbingong Tunmes Council EM Jakat Singingti Chetong dun lapen kachopapon aluhia man pen MSc Barim Mate Dipu Biet College founder member Robinson Pro Badan Memorial School Principal Lily Teron P AUTC Thanbang Robin Teron atum penamparta pinangan atum Chetong dun si Biet College IM Kimikang Pulapen Fraser Social Kepidopon Amailong Chetong dun Non malam so porapan dihena parman birta mington ponik senen. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi along Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo.
ongdunga tuma pran kidam ta du uta haipo nonjong itung geham bich kimji phansi ji tham bomlo nongi pray to duklo nilita hemgimi kimbomlo sita lahalamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pipothot birtalong wangthulum. Karbinglong lo charlia songmati KSA hinpen kachipatir pipon along paipai ni pai kretrok siarni ada porpai kresia porpen kepedopon reconciliation meet on Otelma State Amayalong KSA Maipu Bijoy Bipensi Charipon. Labang so mailong jasemet pen Otelma State kehang song doanang bongpen iklai vet kepedo lapet ningi si vet pen kachesong ponjia pansi bang so mai pidoponlo. Mayalong Joint Action Committee for Otelma State Jakas Kanchas Dikom KLNLF Asongatum Chitongdun. Ilitum dukul project yang along tapi artikulasi yang along sebenarnya kumatu no nak pecah lo. Laan mingkan itu mana kok? Kalau maksud kicok jiabang bukan sih itu ni nak. Lapen bang songbong pen isivet pen Otelma State kehangalong kachingrom thega putan KSA hinpen kachuro lamthe bajurpon amparta kevangji chitia chiklo ni pai hiniarni songthop kachingwai alok ning isivet pen chingwai chingsai pon popusi ning chethe pon tu Zikrib alamang alalo so nilam siping so reconciliation meet on Otelma State la sukutha kitu si itu ajen resolution hini an labangai si bangge ini nih so main itu nih tuh ajak keding mana ke mang je la kenelef jakas la pengge kanjas digom asong thom isi non political hemprekan asong lokar deh no asong thom bang isi ada long klang mana isi ada voice pensi yang naik pasti itu makin mang dulu jadi asong thom kenelef jakas la pengkas kaskom asong thom bang ini yang main itu lah tuh unification process tapi state kan proses long aking kam Europe pe dipu alang tu je kroi mande ke pamana po ne alang tumhan na tum truth channel pan sing tu nilin mande ke sin alang tum mande kichuru alang the padan Dipurong supi ward nong triangkang arlo rong sampri kedam atawar along lekang raijo kacheling atawar bapthip radatum kacheling apan thedunga katora chetong nang rentilo
Kedamtang India Independence Day Catalan nini ni Thompen RV kejang kiplu plipin penajok radatum kedam kewang penangan katura nang dolo bangsong bong pen dipu rong supi wartong triangkang arlo horilar bosti pen men rong hangarong kachelenga tuwar rong sampri along lekang raipen tuwar lo kebab thebajok motor ta cheleng pen danglok radatum kachela dapan thedunga katura chetong nang rentilo bonta bang solong lekang rayalong PWD asai kamatumpen non puanta humri dampen kang railong le pur dam thusi towar ke thu jiapan ka humri dam avilen la sojok chojor choleng lapen sanghan kepon ke wana katora chitong nang rintilo mohor na bang Stefan Teron pen perang ke ratis rong par cat news difu Pinia berta bang kelapan sikang ton poniglo lain bom tha cat news channel domet hak me korang tu